Ukoliko se nalazite u Senju i želite Hrvatskom poštom vašem prijatelju ili obitelji poslati jednu senjsku razglednicu, nezaobilazan motiv svake razglednice je ona, Kula ili tvrđava Nehaj. U današnjem miljokazu jedna lijepa razglednica o ovoj građevini. Tvrđava Nehaj izrađena je 1558. godine, znači 16. stoljeće, a glavna zadaća je bila obrana ovoga grada i ovoga dijela Hrvatske od dvojice napadača. To su bili Turci koji su Senj u to vrijeme napadali s kopna i Venecija, odnosno Mletačka republika, koji su ovaj grad i ovaj dio Jadranske obale napadali sa morske strane. Da bi se tvrđava izgradila u to vrijeme bilo je potrebno punih 7 godina, znači gradnja je započeta 1551. godine, a završena 1558. Tvrđava je visoka 17,5, široka je 23,5 metra. Sastoji se od prizemlja, 2 kata i na kraju je terasa, odnosno vidikovac, koji se završava sa kruništem od 4 manje ugaone kule i 1/5 iznad vrata na sjevernoj strani. I tako ovaj simbol Senja već 500 godina prkosi svim neprilikama koje su snašle ovaj podvelebitski prostor. Tvrđava je kockastog oblika i orijentirana je na sve 4 strane svijeta. Uskočki je kapetan Ivan Lenković izgradio pravi građevinski biser. Zidovi su u prizemlju debeli 3,20, a prema vrhu se debljina zida sužuje na 2 do 2,5 metra. Za njezinu gradnju utrošeno oko 7,5 tisuća tona kamena, vapnenca i drugoga materijala, a pretpostavlja se da je za samu gradnju utrošeno oko 3,5 tisuće kubičnih metara materijala. Računicom dolazimo do podatka da je građa Nehaja teška 2,2 tone po metru kubnom. Nije čudno da ni jaka podvelebitska bura ovoj tvrđavi ne može ništa. Tvrđava Nehaj sagrađena je na istoimenom brdu Nehaj koje je visoko 62 metra, međutim i ta lokacija nije slučajno odabrana za njezinu gradnju. Ovdje je udar bure u Senju najjači, zna u zimskim mjesecima puhati preko 200 km/h, tako da su u prošlosti osim uskoka i vremenske neprilike neprijatelju onemogućavale da zauzmu ovaj grad i čitavu ovu utvrdu. A zanimljivost ove tvrđave leži u činjenici da je izgrađena na temeljima crkvice Svetog Jurija iz 11. stoljeća. Prilikom obnove tvrđave 1964. godine u temeljima je pronađena senjska glagoljska ploča, koja je suvremenik bašćanske ploče i pisana je istim pismom, uglatom glagoljicom. Ipak, najveća zanimljivost je u materijalu kojim je građena sama tvrđava. Turci Osmanlije kada su razarali, odnosno osvajali gradove i utvrde, razarali su najprije sakralne objekte radi razlike u vjeroispovijesti i kapetan je pretpostavio da bi se ista sudbina dogodila sa crkvama na području grada Senja i od pape je tražio dozvolu da mu da sruši sve sakralne objekte izvan gradskih zidina da bi utvrdu mogao sagraditi u što kraćem roku i poučen s tim iskustvom papa mu je dao dozvolu da sruši svih 13 sakralnih objekata i čiji će se kasnije materijala sagraditi ova utvrda, što je bio tada presedan u povijesti. To je top pogled. Top. Tvrđava na sebi ima preko 100 otvora, takozvanih prozora, odnosno puškarnica, dok se dole na drugom katu nalazi 11 velikih otvora gdje je u prošlosti bilo smješteno 11 velikih topova. Donji dio tvrđave je sagrađen od vapnenca i tvrdog kamena, dok središnji dio tvrđave se sastoji od obrađenog kamena srušenih crkava, a krajnji dio, odnosno vrh tvrđave je sagrađen od različitog materijala, odnosno kombinacija različitog vrsta kamena, cigle, žbuke. Vedran je spomenuo 5 kula na vrhu tvrđave Nehaj, a meni je ipak ova 6. kulica najzanimljivija. A pogledajte zašto, to vam je zahod. Ima i vrhunski pogled i prirodnu kanalizaciju i ventilaciju. Kanalizacija 20 metara slobodnog pada, a ventilacija puše brzinom preko 200 km/h. I onda kad vi odete na zahod u Senju, ekipa na Rabu iza mojih leđa zna da ste vi bili na zahodu. Koja mašina.